zikir Asmaul Husna. Aduk. Aduk tunggu. Balik aduk. Balik. Lah, Itu macam selawat dengan macam. selawat lah. Itu macam tualin dah kita lakukan dah tak ada. Akan ber? Selawat saya. Dengan selawat. Selawat batahnya. Nah selawat dulu apa? Selalu ubran. Ya, nak apa? No. Selalu ubran. Sebulan. Ini Oh, selawat berapa? Ya. Jamaah Mandum, saya baca sebab itu iaitu zikir salawat kubra. Halaman 16. Salawat kubra. Raja Selawu. Taubat mendengar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama dibaca. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salam alaika ya sayyidal mursalin ya sayyidan nabiyyin ya sayyidas siddiqin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salam alaika ya sayyidar raqi'in ya sayyidal qa'idin ya sayyidas sajidin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salam alaika ya sayyidaz zakirin ya sayyidal mukabbirin ya sayyidal tahirin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salam alaika ya sayyidal tahirin ya sayyidal syahidin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salam alaika ya sayyidal awwalin ya sayyidal akhirin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salam
سمي يا تهامي يا أمي ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد ولد آدم يا سيدنا أحمد يا سيدنا محمد ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا طه يا ياسين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا مدثر يا صاحب الكوثر يا شفيع يوم المحشر ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا صاحب التاج يا صاحب المعراج ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين يا سيد المحسنين يا سيد الكونين والثقلين يا صاحب النعلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خاتم الأنبياء والمرسلين ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا سيدي يا نبي الله